ihn, sie, hat, spielt, dir, spielt. Vou ler ainda mais um exemplo, depois vocês poderão verificar o quadro e ver realmente que se confirma a conjugação dos verbos e como são feitas as terminações. Ora, o verbo schaffen. Schaffen. Depois temos o wir schaffen e sie schaffen. Temos a segunda do singular, du schaffst. Depois, terceira do singular e segunda do plural, schafft. Agora, por fim, vamos ao verbo wohnen, que é viver. Ich wohnen, wir wohnen, sie wohnen, du wohnst, ihn, sie hat, wohnt e dir, wohnt. Para perguntarmos onde vive você, dizemos wo wohnt dir, wo wohnt dir. Como resposta, dizemos ich wohnen an mais o país. E país é Land. Ich wohnen an Deutschland, a Frankreich, an der Belge. Ou seja, eu vivo na Alemanha, na França ou na Bélgica. Se for uma cidade, dizemos zu. Ich wohnen zu Trier, ich wohnen zu Arles, ich wohnen zu Esch. Se for para dizer eu vivo numa zona, por exemplo, dentro de uma cidade, tem várias zonas. Então aí dizemos uma. Ich wohnen Kirchberg. Ich wohnen Lampartsberg. Este exemplo que dei são duas zonas da cidade do Luxemburgo. Se quisermos dizer eu vivo na capital, dizemos Ich wohne an der Stadt. Algumas exceções às regras citadas. Quando nos referimos a Pfaffendael, Groen ou Prijzerdael, dizemos am. Ich wohne am Pfaffendael. Ich wohne am Groen. Ich wohne am Prijzerdael. Quando nos referimos a Gare, Polvermühlen ou Cockelshire, dizemos Ich wohne op der Gare, que é a estação de comboios. Ich wohne op der Polvermühlen. Ich wohne op der Cockelshire. Vamos agora ver alguns exemplos do livro um dos livros que eu recomendo, Schwarzstille Let's Boys.